Rahul kandi menta kasngi haba ai jingkran halor ke jingweng kam ya u pat bansat along ya u ulaong ba ting yakine ki e unsyong patok Henry un peteng bed bankran persya ya ka jingle don bor jong ka BJP bat umodi hari ulaong shishu ba ka jingkran jong u ha parlemen ka jingra jong u yakimat bat ke jing shisha ki an kurul kirol ki sithi ba ulatho pat ka jingkran jong u halor ki kambam sap ane hak jing ya dei jong u jong ka sarkar BJP bat u adani bunsin kala shisha le don bor klam ka jawab ka pasyai bunsin watang ban pensaya ki jing shisha ru yola Henry habatang kendiat isumbo barit kilapan he bat wo daw ai case persya yang ulaong ngam sange ban kren bat ngan keliru hakano kurkom umodi uyate bat u adeni ka arpho hajar klur hakano kurkom lapenon kam dei ban pensisya मैं पूछता जाऊंगा मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके धमका के जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते नहीं मेरी वो हिस्ट्री नहीं है मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा किसी चीज से नहीं डरता हूं यह सच्चाई है